Abana ndabona bagiye ku masomo ko baragenda ku bigo bitandukanye mu Minembwe hamaze kuba iterambere za moto kako ziragenda ubu umuntu uva hirya ya Minembwe araza na moto. Yego. Harabava za Karingi, za Kabingo, za Rutigita, za Gahwera bazinduka baza muri centre na moto. Yego. Ndangira ngo maze kubabona hangaba. Moto ni menshi unyine usigaye ugira n'urugenzi wabona keneye kwihuta ugahamagara motari akaza akakujana. Yego. Tituragira imodoka ariko amamotari hari ku bwinshi. Tituragira imodoka. Yego. Ariko urabona ari iki kibujije imodoka kweri. Imodoka izo no kubera kizitaza Minembwe. Imodoka turacafite ikibazo cy'ibarabara. Ndabona niyo mbogamizi ihari. Niyo mbogamizi. Ukuvuga nta amabarabara ntaraba. Amabarabara ntaraba aracagoranye n'ikindi kibazo wenda cy'umutekano. Yego. Murabona ko Denise nkuko avuye kubabwira Nyandorwa Denise yambaye neza nk'umugore w'umurenge. Yambaye igitambara, abagore w'umurenge bazambara